Iran hi Israel let som do na zaw ni in mishing maktaduai sumriat pasari chuangan cheng meka mishing maktaduai kwa vel chen na Israel aya antam zawk na he maktaduai somsari pariat la yatling Iran hian ral kai rual mi maktaduai somli pakhat chuang nei mekin Israel hian maktaduai thumvel aneya raldo rual mishing nga lama Iran an phak lo na he maktaduai somthum pariat la yani buaina chum puina achim reng raldo re renga khosachin anni wangin sipai an nga dun hlea Iran hian sipai tranglai active personnel nuai rukle sing khat nei mekin sipai nga lama khovela pariatna ani pha a Israel hian sipai tranglai nuai khatle sing rukle sang kwale zanga lai nein aramate te lulnen sipai nga lama khovela somthum pakhat na dai arun hau pha a Iran hian atul huna ko theitur reserve army nuai thumle singa aneya Israelin nuai li sing rukle sanga lai nein Iran a in nuai chuangin reserve army anga zawk oil nga ram nima se Iran hian sum tho chwa tamlama Israel hi aphak lo hle a ral thuam le ram ven himna konga an sum sen po ain san le viau mai Iran kum khat defense budget hi USD tlukle dingon kwani lain Israel kum khat defense budget ro USD tlukle dingon somni pali ani dai Iranin an tho chwa zazela pani chau defense budget a man theilain Israel chuan zazela pali amang thung Global Fair Power Index tarlandanin Iran hian thlo theina chi sang zanga somnga pakhat nein Israel hian zaruk som pani aneya Iranin Indo thlona za somriat paruk ane lain Israel hian zani somli pakhat aneya Iranin helicopter za somni pakwa ne lain Israel chuan za somli paruk ane thung International Institute for Strategic Studies IISS pe thung chuan Israel hian Indo thlona za thum pakwa le Indo na manchi helicopter chi sang za somli pani ane ni in antar lang ve thung Israelin fighter jet ane zinga za somkwa parukhi F-16 ni in F-15 somriat pathum le F-35 somthum jet aneya a Indo helicopter za somli pani zinga somli pathum chu Apache attack helicopter ni in antar lang ane Iran hian tank sangkhat zakwa somkwa paruk ane lain Israelin sangkhat zathum somsari aneya Iranin lai pui sang sang ni zaruk somthum ane lain Israelin zakwa somnga ane ve bok tuipuya Indo na manronga lama Iran chung nung zokin tuinuai long som pakwa neya Israelin panga ane thung ane ramin haltak pani te hi Middle East rambial chung omnima se anin hlat angringa Ankara ram pathum Jordan Syria le Iraq atlazepa anin nai na lai bira po kilometer sangkhat zani somnga lain anlain hlata Jerusalem le Tehran chu kilometer sangkhat zariat somnga in adai dan bok Iran wite Yemen le Israel in kara kilometer sangkhat zaruk somnga zet atlazep bok ane anin hlat thama wangin Indo poni se in pomchil arem lawa chu wangin borua ka chungnung jok ni apoimo hle heiwang tak hian kumin April tha a Iran le athui shwai ten drone missile le rocketa Israelan ka chiam trumpo khan Iran atang chawa beilovin Iraq Syria Yemen le Lebanon atangin rampanga tangin arwalin an ka pani kha Indo thlona missile rocket le drone ba ka chunglo ka thakna air defense system nei thatlo chu an chaklo shiltu ani don Iran mipa kum som pariat tling chin te chu alo bera kumni chung sipaya antran nge nga ya ral thuam le sipai po anga a Middle East sipai nga berani hei wang hian abo pung po atina thin amai ro chu to nang la ya chuan sipai le ral thuam nga ngau ai chuan ral thuam nei thatle man thiama puimo to zok Iran hi Israel ramlet som donalian mishing po maktadoi sumkwa thuak chena nima se ral thuam nei thatlamai ro lenle tam hian omzia anei tamlo Iran hian kum engamoza chungcho asum tho chwa tamjok
missile le drone siam nan lo mang to in ral thuam chi sang sang siam na mun po anga na ro heng ral thuam siam te hian yemen thunun mek tu Muslim helpol Houthi le Lebanona sarkar na siam mek tu helpol Hezbollah te baka Gaza a Arab helpol le Syria a chibil helpol sang sang te achoma Sudan thlengin athon chuak anni hian poi khoina nan lo mang thin tun din munaral thuam lama Iran aming than na ber chu a drone siam sahit hiani Russia chuan Iran drone siam hi Ukraine be na mang meka Iran siam dan entonin anma ni kutzalin an siam chuak ve mek bok US le ramdang siam te aya atlom pi alama a hlom nep chuang lo ni in an soi kilometer sang khat za saria thui thlok thei sahet 129 chu tonlai thiam na manga ti changtlungin sahet 139 an siam chuak le a kilometer sang ni zali zeta thui a thlok theya hei ba ka hian ton nai khan thi chil drone aming la phwa lo kilometer somlia thui thloka ral thuam kg ruk arit phur thei an siam chuak bok Iran in Russia a drone a thon lu vak vak chan hi ral thuam a siam zel na konga tonlai thiam na advanced technology atla chama Russia puina amamo wangani anram budget tam tak ral thuam siam nan mangma se tonlai thiam na technology lama ansan lo wangin Iran ral thuam tamzok hi alan ro puyang he hu in aro puilawa abik takin Indo thlo na le missile laka inve na tonlai zok atla chamhlea anin rem dan chuan Russia ne na drone a supplyinga Russia in air defense system le fighter jet changkang zok siam turin apui ve thungdon ni in an soi Iran hian Indo thlo na fighter jet za somriat paruk lai nei ma se atun lai lo hlom hle a kumsang ka zakwa somsari board chawa anlal King Mohammed Reza Pahlavian US ne na changa aleite ni in atamber chu F4 le F5 ania Russia siam Sukhoi 24 jet pariata changa somni pali inkar bor vela nei baka F14 le Mirage fighter jet tlema zonga nei bok US ne na aninkar boruak achia zuita ka wang khan a leitir to US chuan apat epizuidu talawa an lehlim ain tona phei chuan alak tlak to lo zok hei wang hian an mithiam te chem kalna drone le missile siam lama tran an la kho ta ani Iran hi Middle East a missile nga berni in han chuang viau thin ma se ail pui Israel le Saudi Arabia tine na khai khin rala chuan ala changkang lo hle thunga aka chhuana manruwa anei thatok lova atum wa fu chat chat konga aniam bok Center for Strategic and International Studies chuan Iran hian missile chi hrang hrang sang chuang nei ti soin engza chiang nge ti le chi hrang engzat nge ti ero chiang taka soifak a har thung Iran missile zinga alang sar zual paruk te chu kilometer za thuma hla kap thei sahab 1 kilometer zanga athui kap thei sahab 2 kilometer za sari somnga hla kap thei kiam 1 kilometer za thuma tanga zanga inkar hla kap thei fate 110 kilometer za saria thui kap thei zolfa harle an chuan ber kilometer sang ni zeta thui kap thei sahab 3 te anni Iran media ti tarlandanin Iran in Iraq US sipai thut mun be nan khan fatele kiam missile te hi an manga kiam wan hi kumsang ni som pakhat atang khan siam chuak tanin keji zasari somnga ritral thuam phur chungin kilometer zasari ahla akap theya Iran hian kumsang ni som pasari jun thla khan ISIS hobe nan an lo mang to bok Fateh missile hi kumsang ni bor chawatanga an siam tan khani in rit phurlama achwanum te chiam lawa sahab missile zinga achung nung ber sahab thi ero hi chu kezi zasari somnga ritral thuam phur chungin mazongin alo bera kilometer sang khat zanga thui athlok thei International Institute for Strategic Studies chuan Iran hian medium range ballistic missile ka chhuana manrua somnga vele short range ballistic missile ka chhuana manrua zawela nei ni in antarlang kumsang ni som panga a nuclear deal awang khan Iran hian munhla zo ka na tur long range missile program a kalpui mek chu achol sana
heti chung hian Middle East le Gulf area a Melma Saudi Arabia le Israel ti chu a short range le medium range missile anei mek mangin aka phavek tho amai ro chu ballistic missile chiruk anei zinga aka phlaber chi sahab thri chawin kilometer sang khat zanhi somnga chuang hla Israel aka phaka hei wang hian missile man tlom zawk le ka phlalo zawk fate sahab chu le zolfahar le kiam manga Israel beitur chuan Israel ram then oma buwa khwaranga ya chutianga titur chuan sum tam tak le ral thuam tam tak sengin Israel melma Muslim hel ho apui ta rengani US le khothlang ramten an shek wangin Iran hian air defense system changkang le lak zawk asiam theilawa Russia siam S-300 anti-aircraft systema ain nga alangaya ama irom chuak anti-aircraft system siam chuakin kumsang ni somni pani khan bavar 373 atlang zara aradar hian kilometer zali somnga bial chunga thil chivel muthein khumuala tanga chunglam ka ana sayat missile akeng tel thei heiba ka hian Iran hian ama siam medium range air defense system arman tactical sayat le Kordat 15 te anei bok heng anti-aircraft system anei te hi an che ve ram tam zawk te nei ain chungnung fema se Israel anti-aircraft system ne na khai khin rala chuan aneu hle thung Israel ve thung hi chu ram te reu te ni ma se ral thuam changkang le thra nei lama na chuan khovel chung en ania aral thuam mang thiam hle bok an ramdana Israel thalai mi pale meichia kumsom paria thlingte chu sipai training nein hun engamo chen sipaya antran nge ngaya mi pa ti chu lo bera thlasom thum pani chung sipaya tangin meichia ti chu thlasom ni pali chung sipaya antang bok thin Israel hi Middle East rambial chunga borwa ka Indo na manro nei thaber ni in anei that falba ka achangkang fala International Institute for Strategic Studies chuan Israel hian Indo thlona zathum somthum pakwa aneya hengzinga zathum pakwa hi borwa ka tanga khumual be inani anti anin do thlona nei za thishiat fak harde uma se squadron sompali layaneya squadron khata hian thlona somparia ta tanga somni pali inkar zel omthinin chuti ni chuan Israel hian Indo thlona zanhi somnga pahnia tanga zathum somthum paruk inkar anei ti nani chu a Indo thlona te hi achangkang emema US siam F-15 F-16 le F-35 stealth fighter radar man theilo te tela F-35 ngat phei hi chu a hlom zia le aro puizia soithiam rual lo khopa chung nung ania kumsang ni sompariat khan Israel chuan Iran chomlen Syria a in kul helpol be nana lo mangto in soisel na tur an shelo ral thuam chi sang le missile changkang berber chi kg sing khat chuanga rit a phur theya Iran missile kg zasari somnga rit phur theite nen chuan hante khin rual ani lo Israel hian Indona manchi helicopter za somli pani lai nein hengzinga somli pathum hi Indo helicopter la ombera ansoi Apache attack helicopter ani nge a Apache helicopter te hi an beitor muchat chat theitora thuam ni in chunle zana angkhat deu tho in ral atu thei drone lama po Israel hi aniam chebik lo a thenom ram te ka phavektor drone chi sang Heron Hermes le Skylark series te asiam chuaka Heron hi darkar som thumari athloka kilometer sang khata thui thleng theini in tank ka chiana Rafael Spike anti-tank missile ala phur thei cheu bok Hermes 450 le 900 drone te hi darkar som thumari thlok thei ve ni in Hermes 450 hi kilometer zathuma thui athlok theya Hermes 900 hi kilometer sang khata thui thlok thei bok Skylark hi mun nai vai deu beina ta na siam chuani in kilometer somne tanga somli in karahla anmel mate beina nan mangbera a target a fulo finfia anatur thalak na thatak ne na thuam ani Israel hian king kan tarlan te ba ka khian amel mate ram chung kil khor ber thlenga kap theitur missile changkang le hlaum tak akol trun boka US le athurwal puite puina tel lo po in theuneu lo tak ani
hei mai po hilani lovin Israel hi khovela nuclear bomb nei ram pako zinga ala tel cheu bok Iran hian nei tumin be chia ma se ala nei lawa chuti rualin kumsang nei somni pani khan a uranium thlit fim chuan za asomriat pathum point pasari kai to in ral thuam siam theina tur khopa fim ani chho thuak to a nuclear ral thuam anei chuan kan sarbok ne na te khinin Israel hi vai vuta chantira du mai an rin wangin ram sang sangin mutmo narmo nein an vila shrek chitin rengin an la shrek chunzom ta zelani ral thuam lama Israel chungnun na pakhat chu air defense system hi ni a kumin April tha a Iran le asangoi zone puiten missile le drone zathum chuanga arwala an ka trum khan Israel air defense system chuan an ka na za asum kwa pakwa te meu chu poya khoi main alo kap tha a Iran hian medium range ballistic missile za somni le lenetek cruise missile som thumba ka drone za somnga bor velin Israel hi aka pani kha mase heng zinga za apakhat chau hian poya khoi thung khati taka Israel e athurwal puiten poi khoi man lawa an lo siam theina chan kha air defense system an nei that pia lama missile le drone ron kalna ahlat wang ani pakhat bok missile le drone ka chhuana mun ahlat wangin Israel chuan a Indo thlona chuan war radar man theilo F-35 stealth fighter te van boruaka tir chhuakin Israel ramchin an thlen main boruaka alo cheu dar mana Iran atanga Israel lamhoya cruise missile an ka somthum zinga somni panga lai chu F-35 stealth fighters te hian boruaka an lo cheu dar thei ani tin Israel hian boruak atanga beina lakata inven himna tur air defense system ani thashim shim boka niliap angdewa mitthla thei air defense system thwa thum lai ania chungte chu hantar langila athwa thip masaber achungber chu aero ania mizo tong chuan thalfang tila adik ome aero hi munhlale zwala tanga anron ka na lo ma chon tura duan ni in ballistic missile abitum ber kilometer sang ni zali zeta hla a target fu chat chat thei tura duan ni in asang zong in leichung kilometer za asang thleng a han ka phaka changkang zok le ton lai zoka an siam kan lei tuam tu boruak pon lama mi dei po chiang lel lol taka ka fu chat chat thei tur thlok chak boxi exo atmospheric hypersonic anti-ballistic missile aero 3 in khovel atmosphere pon lama missile akap dar live video po mitam zok chuan kan muto nge in rin om theuneu lo takani athu athip ni na chu David Sling ti ania mizo tong chuan Davida Virvom ti na ni chu Davida Virvom hi chu mun hnai zok atanga anron ka na short range ballistic missile cruise missile le drone te lo mal ngau tura duana ni ve thunga kilometer zathum bial chunga mi chu hla mi alawa lo mal ngau thei tura siam ni in asang zong in leichung kilometer som panga sanga target afu chat chat thei athwa thip thumna a kan shiat lar tak iron dome oma kan shiat lar chan po mishing chen na mun ka na an man bom mit nei lo mit longa mu phak le ka sanga mi engma lowa lo chanti thin tu ni wangani drone kap thla thei tura ti changklun ni in atangkai zwal ta hlia kumin April kha a Iran in abe tum kha chuan Iran drone ka chwa za sum sari zinga pakhat ma in Israel ram chung boruak athlen man lo wangin Iron Dome hian drone laka atheu neu lo zia tilang thei ve tari lo Iron Dome hi kilometer som saria thui kap phak asang zong puwa kilometer som asanga thil om kap dar thei tura duan ani chuti ruale ro chuan air defense system enganga tha po hian boile khata arwalin missile drone za chuang fe chu adang seng bik lawa eng air defense system ma in za aza in ahum him thei bik lo ni kumok trabar thla a hama sowin rocket sanga chuang zet Israel an ka thum khan Iron Dome hian za asom kwa zet lo kap thlaman ma se awai chuan alo mal seng bik lawani kha